serba repot lur. Gak diweni jare melit, kadung diweni ngelali, kadung ditagih muring dengan alasan kok musuh dulur biain nagih. Itu fakta. Ya iya, repot dong di kau. Ya mane wes di anau disangka melit lur. Yang paran-paran karuyan disangka melit ben wis daripada ruwet. Ruwet sak duluran kan malah pedat kok sak duluran. Karuyan magi seduluran tapi disangka melit. Yang paran-paran wis dong jare isun ketiga. Ya ndeleng dulure juga tapi dong nemoni dulur kaya gediki kae. Wis miyane wis diomong melit. Yang paran-paran.